Manu'atele matutuila, ua Faapitoa, ua saunine ole mineula, ole afoi Afia. Manu'atele matutuila, ua Faapitoa, ua saunine ole mineula, ole afoi Afia. Malo wa faafetai, malo teu mai, pei ole upu I lenga tolo ai, ua fai foi wa mawhai. Ole ale ngalo Afia, manatua pea o Fofogaina. Ole asisile whaamala mai Afia, matatalo mai mo Amerika. Ole ale ngalo Afia, manatua pea o Fofogaina. Ole asisile whaamala mai Afia, matatalo mai mo Amerika. Malo wa faafetai, malo teu mai, pei ole upu I lenga tolo ai, ua fai foi wa mawhai. Ia talo lua tuna mawhata, o tutui la lava ale pata. Ole afoi alo male ula, falato fasoi fuaina lava. Ia talo lua tuna mawhata, o tutui la lava ale pata. Ole afoi alo male ula, falato fasoi fuaina lava. Malo wa faafetai, malo teu mai, pei ole upu I lenga tolo ai, ua fai foi wa mawhai. Ole ata whatofa, me se pai lo tama. A whai ole waweao e te tali seua, Afiafi o te whai malanga ai. Ole ata whatofa, me se pai lo tama. A whai ole waweao e te tali seua, Afiafi o te whai malanga ai. Malo wa faafetai, malo teu mai, pei ole upu I lenga tolo ai, ua fai foi wa mawhai. I ask the Lord to comfort me when things weren't going my way, and He said to me, I will comfort you, and I'll lift your cares away. Lo mātou tamai o le langi, ia pa ia lava lo suafa, a wā o oe nai, poa ina le lalo langi ma mātou uma. Faafetai lava I loa fio, wa toe pa Manuia mai a te mātou, I le nei aso e mātou o langa. Aile ngata I nā wa e toi pa Manuia mai a te mātou le nei aso, e pai atuai le mātou
Au nanga mo mato atu nuu ia Samoa atoa mai le siufoponga o le tai au fou. Ma le Manu'atele. O le atua o te ai oi atu loa fio, wha mole mole e wha manuia mai a te mātou le mātou au naanga e le nei aso. Ia ma wha apea mātou maua ina lo fi le mu, lo fia fia, ma le i o manuia le mātou nei pokalame, ia mātou o i whale. Ia maua fo i le atu nuu o Samoa atoa mai i ma o se fia fianga. Ma se peaceful, file mu. O lea, e whamanuia te lea tulawa ye o mai moa mai lea tua. E whamanuia atu po i yo au ona. Na e whauina au wale le laulauina o lau whinangalo, o lau whiau i lau whanau. Israelu whaaleanganga. Whamanuia po i le matou pule nei. Le Afioga a papetai tui le epa sua. Whapea foi shona whaitua a meise whanau mal a inga a toa. We love you, O Lord God Almighty. We praise you, we uplift you, we glorify you. And we thank you very much for bringing us all together this very moment. In Jesus Christ's name's sake, our Lord, our King, our Savior's name's sake, we pray. Amen. I only had to pray. I didn't ask for riches, but he gave me wealth untold. The moon and the stars, the sun in the sky, and he gave me eyes to behold. I thank the Lord for everything, and I count all of my blessings each day. He came to me when I needed him. I only had to pray, and he will come to you if you ask him to. Ia, o te manatu o na ua uma o na avere tātou taulanga, tia i tātou mataipi o na whea ngai marita maitai o le porkalame, tai o tātou porkalame, ia o la whaiero leo mori tuaile ngā whaaftai sa moe lau Faafofoga'aga, ia e whaafilo ia tuai, ia le tamitai ia Leatuivaoalii, Kristola Aso'au, ma le au nanga le Manu'atele ia te oe ma lau Faafofoga'aga, po whea lava le tafa o le nei lalolangi, ma le nei atu laulau o lo mwhai ona e mafuta mai ai, malangona mai le tautua. A lau si ufonga retai au fou e ala i le au nanga a le Manu'atele. Ia o lo whai ai le fionga ia Leatuivaoalii i Kristola Aso'au, ia mataitai o le tātou porkalame i le aso, ia maso lulu uma o le vaiaso, mātou te whaatalo whatu ia te oe, Samoa i le suafa manu Malo ke riso, ia manatu, ia o le atu atu i le pule o le taitai o le tātou tautua mana unanga o le nei aso, ia mo le whakauteia o le tātou au nanga. And right now it seems like there's no way out. Whaafeilo
a inga. Pai au whapeloi.
Ia, o se taimi ia o na whaataunuina lea o ele taunu mai e tatu talafo mai Samoa, mo lau whaafonga Samoa, au taimini nei, ia whaafon mai ia o nisine o tatu whaasalaunga sili o na tāua, i lau whaafonga, ia mantua foi o tatu talafo mai Samoa, mwhai o na tuina atu, i le lango malo si mai ale Paradise Supermarket and Store, ia whapena foi le au nanga le Crystal's Room and Board, pita iane, ia se taimi pe o na uwhailo atu ele i taunu mai tatu talafo mai Samoa, se taimi o lumanai, ia o na whailo atu. O le au nanga ale Paradise Supermarket and Store, o le whailo lo Samoa, e tatala mai le asongfua, ia se i whaangata mai le asofaraile, e le tatala ina i le astonai, ma le asosa, ia o na e whaamamalu le sapati al tamaitai, ia pole ona o le tatu whaleoloa lea, e matala mai i le valu, i le ono, i aso taitasi. Maua iso se oloa Samoa, o mea aitu apa, e leni, o pisupo, wahu, o apalu'au, ia ele ngata fu ile o me taulima, o ula fala le lanu mumu, ma le lanu ena, o puletasi mo tamaitai, ia o so se te unga o tau tamaitai, e maua uma afea ne iai, e whapena fuila ia te o tau alii, o ia whaitanga, o aloa i so se sais, ia ma so se lanu, e maua e fo le tuspa ia, o le pese, ma le tuspa ia Samoa, ia pea o sa ili sau tuspa ia, io e teu wailunga o le TV, ia afeane i le auonanga a le Paradise Supermarket, e le o maua se mea ai Samoa vela, i le teminei, salo se temi le lumanai o le a whaailoa tūlava. Ia le ngatafula le auonanga a le whaleoloa, ia ai whapena foi le auonanga a le Crystal's Room and Board, o whale te telena e ono le a whai, ia o potu e fitu, ono, potu moe, o lo whapea o na anga le iai lea tamaitai, ia mai e tausiai senior citizens. A ua mawhai foi o na a paapatu, ia le tautua, i nisi foi e le senior citizens, ia a ua le mawani me no whai, ua whaingata ni no whanga, o lea uma whai o na anga le iai le tautua, le mare o nanga le Crystal's Room and Board. Mo se teimi, ia se ia e toe malosi, o na sa ili leo se fale, ia po se apartment e te nofo mawai, a le taua leo o nanga lea, ia mo oe i teimi whaingata o le soifua mleola. Ia, wala awane i le telefoni fitu tasifa, 553, valu 550, fesili mo le tamatai pule o Leatuivaoalii Crystal Aso'au, o le tuatusi o le whale oloa, tolu tasi, West Lincoln Avenue, Anaheim, California, 92801. Ia, wala wane ia po telefoni fitu tasifa, 553, valu 550. Nisi o whasalalaunga o le life insurance, pe ia ona o te taule ana wina lau whaafonga, ai o le mea mautinoa, ua tatau o na whai se life insurance a tātou. O le mea mautinoa lea o ta penanga tangata lawa ia mo ia au le i o mai temi whaingata o le soifua maleola. O le company o ta ua o le whawhasa po le FFS, First Financial Security, o lana main product o ta ua o le Index Universal Life, ia po le IUL. E iai tutonu le nanga le living benefits, ma le cash value, ia o vaanga umai e mwhai ona e whaungaina au e soifua ma o wola pea. Pena foi mo whalawelawe whaafosei, e whesosua ni tele ia le cash value, ia te oe na alo wala aua, le telefoni o le au tuinatu, ia o na whapelea, o na whamatala ma ia te oe, ia le whaatumuina pepa, e mawhai ai, o na e maua se vanga o tupe, o e mo mia i teimi whaafosei whapea, e iai, there's a possibility you won't gonna pay it back. Eo he, so le tā ua le nā, o lea tautua ma lea au nanga. E mawhai foi o na insua matangata o loo maua i mai tu mau. Iai le suka, iai le toto mau alunga, iai le kānesa, iai le mau mai. A whai atu lau blood test te le pasia oe. O le asia lava le tali o le whawhita auli le nā.
Aone ngaro te oe se whanguasia ia pe a whape whai atu lau blood test e te inu mo le lua toru masina e te toe latu e whai lau blood test ua mautinoa lava ua iai nisi ua latu mo mawina ia le tūlanga le nā. Wha mole mo i tātou uma a whapea e le pasia le blood test tātou e qualify tātou uma io e under the category ua ta ua po whaingoina o le final expense, po le final expenses. Wala awane i le telefoni, fesili mo le whetalainga i am ta whara tami whatilua i le telefoni iwa fitutasi, tolu o tolu, whafitu tolu lua. Toi whafonga mai iwa fitutasi, tolu o tolu, whafitu tolu lua, fesili mo ratami whatilua, ia po le whatua, tina ia seri whatilua, 5 o tolu, tolu lua valu, whaono, whaiva. Ia, o tatu wharta vale nei, o le vaenga o used cars, o ngā lue mai ele performance auto sales, e i tonu o le ai o Whittier, City of Whittier, i lona tuatusi tasi 5 o East Whittier Boulevard, City of Whittier, California, 90601. Ai whiti e iai o le tuatusi napi o o whailo atu, io e leanga, le lei, matua le lei, matua leanga credits, e talia oe e le au nanga le performance auto sales. Io e mo se ta vale ia mo oe malo ainga, wala au il telefoni l'ofisa, 5 o no iwa 5, o no iwa selau, ia fesili mo le li pule aiki manda. Ia po le telefoni fea veai o le iwa o iwa, o no tolulua, o no 5 o no tasi, ia fesili mo le li pule pe o no ufailu atu, aiki manda, ia po le li o George. O le isi e tatu whartavale, o le whartavale la lea mo le ngata o tavale 4 brand new vehicles, whapea 4 i le department o used cars, e mo umala i le tautua mala unanga a le Aaron Tots of Noko. O Noko, o le whapupunga na o North Corona, City of Corona, ia e teanga i atu i le tu le San Bernardino, County of San Bernardino, Riverside, o ai umana o ane le tila lea, o ta ua le Aaron Tots, ia e iai le Chrysler, Dodge, Jeep, Ram trucks, tuenga tawa, mwhaina turn in le Toyota, mwhaina turn in le Chevrolet, mwhaina turn in le Ford, la le tuenga tawa ia e whaatawai sau Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, ia matuenga tawa le se uma whaapena. O le tuatusi tasi iwa walu o Hamner Avenue, City of Noko, Corona, California, iwa lua valu ono o. Telefoni ili telefoni lua tasi tolu, valu wha o, ono 5 ono, fesili mo le alo le tātou atunuu, ia ua mawhai o na whapaleina fo le tūlanga o ta ua, o le sales consultant, ia po le sales manager, ia e fesoso ani tele le li o Brian Lima, ia te oe, ia pe a fesilingia sau ta vale brand new, po le used car fesili ia Brian Vaalelei Lima, o ia le nā o lo whātautaia, ia le vāanga tau sales, i mea o ta vale a lea fo i whare ta vale. O tatu whalainga, o le whalainga o ta ua o le OCI, po le Orange County Islanders, o Polynesian Store, tala mai le asonfua, ia si pa ia le asotonai. Valu le taiao, le ono i le Afiafi. O le aso lulu lava ia, e a mata o na talai, ia na vaenga tau bakery, le bakery e te maua umai, ia so se kekepua, half moon pie, cream donuts, ia po le alava le mea te, io e vala au iei, whaise oka mo lo ainga, io e i lunga tonu au Calway Street, ma Karen Crow Boulevard, o ina tonu e te maua ai tuatusi, iwa fitu rua tasi Karen Crow Boulevard, City of Karen Grove, o ina e te maua ai, ia le tautua ma lau nanga le OCI Polynesian Store, wala au le telefoni, fitu tasi wha, 5 iwa tasi, 5 o iwa lua, ia fesili mo le tamaitai ia po le tina ia Kathy, Tulin,
fui ava, ia po le li pule, ia le li o molia, fui ava. O ila ua tonu na o lo o fea ngai ma lea nanga. Vaenga lea o le tatu au ia te au le avanoa. O mo oe mo tamaitailo Malo pota. Fa mole mole ua leva o na tu inatu le avanoa e au mai ai ia se mea vatuai ia le tupe. Mo tatou ai Amerika e mo mia le Cell account, Cash app, ia po le fu le ngo le isi Venmo. Ia a Western Union foi e mo mia la ia se me vatuai se la fotuai le foi ia le tracking number. Ia auto silafia auto i Amerika se le leile Venmo, Cell po le Cash app e fai titi ai la valuta la fotuai di tupe ia te oe le ai tato i Amerika se furuono tala. Se furuono tala la fotuai le Western Union. Fa mole la. That's extra cash, that's extra money. E la fotuai lau price. Ai le leile fa ngā mo tatoa ia locals ni Amerika po fea le mete iai. E le leile au mai o le Venmo, o le Cell, ia po le Cash app fa mole ia e fesosoani e fo i mo i mātou. Au le lau fai matama i tai o le tatu por kalame. E tolu loa aso e le au mai ani au information. Ia e malie. O le ale toe avatua loa lo fai longa. Ai la toe popo inisi aso le lumanai. Ma le fa lalo so Malo ia o le ua ato le vai aso ele ia o mai ase fa mole. Le ua pe la complain mai. Ia la toe avatu la so ne tasi mai ai ni au information e a tunga tama tai pul e feta wile na po o malava no. Ia le lau to fafonga ua umalava no Malo pota to tam fai mai sa tali le nei vaenga. Laso ia over back to you Crystal. Okay, greetings to you all. Talofa from Crystal. Yeah. Welcome back to Faafofoga'aga and the Manu'atele program. On the 10 minute o le Afiafi e lo tatou ma Aso'au. O lea la o tau umalawatina tama matutua young and old from everywhere globally. O te lava lalai o le o lo e ala mai mo mai ia o le alu atu se pese Faapitoa e mate awa lofa tuai ate outou i ona outou waso whanau ia Manuia tele le atua ia outou malava wa Manuia le nei aso amo ia outou wau lia mai le nei aso awa tele tangata na maliliu anafi even this morning Talatu ananafi weleto ya ulia lato aspanau lene yaso a o oe ma wa fa man mato CEO wa fa Manuia telele atua yate o to le fa popoina lene yaso Aso'au kuso luas full mai tolu luas full tolu yay amen praise the Lord hallelujah ole a time I so busy Faapitoa, and I would like to say happy birthday and also our CEO here Faapitoa Tule Episua. We both say happy birthday to you all and may God bless you all with love, fun, and enjoy your cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Manuia loa so sofana. Choo choo choo. Manuia loa sofana. Choo choo choo. Manuia loa sofana. Manuia loa sofana. Amen. Praise the Lord.
you perform all the tile for Manu'atele program this evening. Again, happy birthday to you all. And I hope you enjoy this beautiful day that God has blessed. Manuia te mato in Long Beach, California. Sa angin matofa, alene wasu solo mai manea matola. Amen. Praise the Lord. Yeah, enjoy your birthday, your special day. All the time, all alwato alose dedications is pese manaya lavalo filfilia matosi o awa o tole audience wherever you're watching us from. Sabai, Manua, Namua, Apolima, Manono, Tutuila, Samoa, everywhere in the globe, o I lava oto, o lo o mai mo mai, in a mato nepo kalame fapetai, o le pese lea mo oto, lo o mai mo mai. The audience, this is yours. God bless you. Sarmy o ele wo
Welcome back to Manu'atele from Manu'atele. Ole nei teimi. Ole ato fa toi Afiafi ina to foi oto. I say isi dedication, birthday dedication. Ma ole birthday dedication more night mighty laiti. O la o granddaughter la lea o Tailiani Jackson. For my grandma, today's my birthday, please play me a song. I said, Grandma, promise you, okay, baby? Ele ngata lo granddaughter, live to maaya to foi. Olo o yale granddaughter, le uso le ya Tassie Smith. Tassie Smith, ele ngalo o uso. Ole alu watu foi le dedication birthday song, le special song. For Kaimani, lovely Mailo. So Kaimani and Tailiani, this is your special birthday music. I love you. I love you, Tailiani. I love you, Kaimani.
Hello again. Welcome back to the Leatuivaoalii Samoa Radio here in Long Beach, California, USA. Ole termine ole apiangai lota toma pesili. Ai lei e lua mea. E tau lamana fai ai lei piangai ta toma tata pesili. Are you ready? Yes. Mua lava na bele nei taimi ote pia pape tai tele tu lava from the bottom of my heart and on behalf of all the Manua people. We like to say thank you very much. Very especially to you, Vera, Tuile'epa Fapitai Sua. Without you, we would not be so happy to see our islands. Ole Fapetai Faapitoa Tulea, Ile Afafine Leo Mato CEO. Ole Tamaita Ilea o Vera Fapetai Tuile'epa Sua. O Teleo Mautino po fai po ipo po yesan married name. Oh, Lalo Ulu. Hello, Vera, if you're watching me. On behalf of all the Manua people, the Manua Islands, the Manu'atele, we want to say thank you. Fapitai tele lava, molonga luenga, manaya, mata lasi. Wa e Afiafi ina ai Manua. Asololo uma ole ababa ai Manua ilato motu o lo senga, o ta'u, o fale Aso'au, o ofu, o fiti uta. Ya o lela ta tau lava na vatu lo fapetai tele atu lava ya te oe le afafine posta maitai la lele o Vera fapetai tele lava wa faongai na ile atua lo watamai. Do you know how much people, how much happiness you created, you delivered to us each and every time we see our islands? We feel so happy, so overwhelming. E aoi ona o whapetaya toa oe Vera, mo longa luenga o Vera o ia lea, she took her time. E tau mawhai e whaata, e whaali mai tato nuu o Manua, le Manu'atele, ma tato Sarmy, ma tato lau ele. Fapetai tele lava because it's a pride and joy in all the Manua people to see our heritage, to see where we come from, to see our lands that God has blessed us with. Ia pa Manuia, sanga pa Manuia, sa pa Manu'atele atu lava le atua ia te oi le poto, male ata mai, e te pa Manuia atu foi, inisi tele o tangata Samoa, po Savai, po Manua, po Namua, po Upolu, po Tutuila, po wai lava e po in mana o mia lo fisosoani, po wai te fisosoani ai Vera. Ia sanga pa Manuia pea le atua. Ma e fa Manuia le atua ia te oi mounga luenga. A lot of people you touched because of your hard work and your strong efforts. Thank you very much. Ole te me nei, ele yo o atu melo na lua, ele yo o atu tata pesili, se fa mole lava CEO, pe ma fai lava ona ta mai se pese. E awa lofa tuai I lau au te hui mai fiti uta. E male au kirikiti lea awa loo taitai atuai, loo taitai ina ele lau cousin leo Doreen. Le Afioga lea pol fai au lea ya Lafo. Lafo, o oi, malo au kirikiti, the Victoria boys, this is your song and all my te hui cousins. I love you. Ia la, lua tu pese. O le pese lea, o se pese Faapitoa, wa ele iai o tole mato program lea, a le la wa insert a ia o le pese lea. Ia se siva mai, o to umana, pa o ngā le pese, o to ia au kirikiti a le Victoria boys. Male au te hui.
Tau siva tu foi Manuia, ai uli mai, ai me se auto ia au kirititi au Victoria Point, awa o au le spansaina to au kirititi. Ya, siva mai. Manuia the exercise. Halwa tato show ma halwa exercise. Le Manuia le se awa uli mai. La foi ole awa uli. Ayuli. Le ai se matanga te o to Samoa. A me se o to au kirititi le lafo. Ya pa atono o tamana e ayuli mai ya. Ko hiki foi le ko spansen o ko. O pere kamala po nga o fai aku. O le la po ale nga mga away. Ava aku, you're too young. It's like a son to me. Okay, let's go. O tato pesili, fa longa mai oto. Ba ai oto. Sa matara noa male tua. You know, last week, 2 weeks before I spoke to you about the whanua e tena, mana tua na whai atu fo ia oto na tala noa mai lea tua. Ta o mai lawe lea tua ia te au. O le whanua Samoa o e tena, the Garden of Eden. One of these days when the whole world finds out, it flourish atu tangata tourists i to tono Samoa. Because I told te loinga, o whaiwhi au ye, o ko whaiwhi au ye, ke kere ma kumo ko whaka I tikuri. E le ai se tok tikuri, e mawhaia mea ia e lo loto toa tamai, lana e le au I to tono lo loto le mea lilo. Ia ami whahau to ma scientisti. Trillions and trillions and trillions throughout generations and generations will fill with so etena. Let's say o maina ya tau sanga le, except me. Ale ai se 5 cent ngalu yai. It was high to high connected. So to la ye fe au. E tau wana ma losi ko to connection ma le tua. E tau wa te le tua te o to mea lilo. Ya la luatu le se mea lilo.
O le isi lea, bahenga o le Manu'atele talk show. E tau ia te tau mea lilo. O le aluatu le isi mea lilo lea wa o iloa ina. Wa leva na iloa ina e le ialo i sa vai o polu manua. Ele iloa sa isi. Ana tau mai lo lea tua sole. O Afiafi e sangi halo e sa eli uma. E pa mai lea tua alu la ia sa vali o vai. Ele nuu a toa. Ia, whaapea mai la, whaafofonga mai la. Wha mai lea tua. Pea iai sa tuspa ia, lafo, mole mifolo tuspa ia o wa oe whaifea. Masu sue lau tuspa ia, pastor lafo, I le mātaio, se fulu male tolu. Whai upu, e tolus fulu lima. Ia o au le whaongaina le tuspa ia pālangi. Whai mai lea tua, I will open my mouth in parables. I will announce what has lain hidden from the foundation of the world. I will open my mouth. What has lain hidden from the foundation of the earth. So God, Daddy Lord, Jehovah God Almighty, Jehovah Yahweh Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, spoke to me, Cristo lo wapafine Leatuivaoalii, Cristo le aisefe au te hui, po lima, whātui, maunga Aso'au, whaali loi tangata mea li loi na whaali atu a oe atile I yalu I Samoa, le misiona na o awina ai oe, e sa vali. Ia, le la luata fasili. Mole, Pastor Lafo, ia whai tau, le tusi na. Whai tau I a Doreen. Ole fasili. Nā to te loaina malawa talaanga ole lalolangi. O e tena sa iai a tamu ma eva. Sa iai la le la au. Le la au lena whaasaina. E lea tua, ia oa nei tango ai, nei aina e a tamu ma eva. O le fesili la. O le a le la au lea. Whaatonu, sao tato pese!
Ia, ua mauarta fesili. Leatuivaoalii. Okay, CEO, let's shoot it. Ia, o lea ua mauar tātou fesili, o le tali o fesili. Pei o fesili e avatu, o le common sense. Tu te, pe o lea tamwhai atu e... Mane foi nai fesili whapea foi e whaonga iei le common sense o tātou. Lea ua mauar tali o tātou fesili, mauar te maitai o tasi smet. O le tali o le niu. Io, it's a coconut tree. Ia la tuatu pete maitai i ana fesili. Ia o le as pa mama lama te tau le mafuaaga faasā i le atua ia tamu ma eva ia one tango i le niu lea le fua o le niu le ai se niu le fatoaga ia Samoa atoa na le tasi lava le niu na fai ai loia le atua e sa na lua tango i le niu a wa o le niu lea ba ai mai la wa ngalo ia una mai le niu nga walu Faapitoa fale inga sainga e mai le ngiu ai wa rush mai ia o Faafofoga'aga lea o le niu a eva ai le niu e iai ona mata i lua e iai le ngutu o le mafua ana peta lai mai le atua o le fruit o le niu a wa a inu le niu o lai ua like kissing God in the heavens of the gods of heaven e na o le pau foi lea o le fruit tova ayat iai e leia sisi fruit like the coconut e inu wai ma a iai le atua no lai le atua i to tonu i le fatoaga e le ai ama seisi niu na iai na le pau lea o to atu tupu mai niu ma niu na only Samoa but atu nuu all over the world wa iai coconut palm trees a oaso la le ai se niu na o le atua lava e o nia le niu lea e ai e ingo ai le sua susu o le niu ma le sua o le niu yeah ai ele a ano. That's how God, when he was in the Garden of Eden, ole mea na ola ai ma survive ai le atua o le niu fai lo le atua o wana i lua tango i le niu yeah awa e oti ai o lua wai na o le niu na design na created and made only special for God. Ia wai rata to wana savali vali le atua i to tonu o le whanua e tena. Ia. O le niu la le number one the tree of knowledge. The tree e loa le evil ma le good. Ai le niu, ia, mo leo se stai. Wa evil tangata. Mama ese ma le niu, o le tau, le o e iu se stai, ia o le ai le niu. Ia, wa mama ia tangata. Wa ola, ia, o leo se stai, ia, wa so ai, ia le niu wa le atua na fai le atua awa. Ma lo te whai atu te tau whao maonia o a tamu na whai i to tono pale Aso'au. Awa o a tau wo le niu nuu leo pale Aso'au. Na o pale Aso'au e mau wai niu ia. E maua lalo niu. E mea mata o na fua pe sama lai golden. Lai lo umai o toma nua ia. A mese fale Aso'au ele mo e tau le mo e na fale Aso'au e mo ai niu ia o laia ia o ka sensuma ia mai mo mai e fua mau lalo na lo tu ama mai lalo ale sua ma lie ia pape na la niu na fai ele atu ia ata mo oa nei lua ai ele I tau wae e vai lunga mai le niu ele I tau wae foi se ata mo lunga mai niu
Because o niu e fua mau lalo, pe se apu la au apu. Ai mau lalo a. E o mai nei ia, o la ia niu. Ai wale sumalie pe o asara na ia le atua. Beautiful. Nga walua ia e manua. O tilo na wali vacation. Sa o tilo ai niu rai. Kuwai kangaka. A mai lalo. Ai tau te loa la pulo le niu. E ai foi. O le sua malia ia. Ele pe o pulo regular niu ia. E mafiafia mea pena. No, e kango ia oe ai le niu. Ia ai a kloma kongo o le niu ma a ao lai soft mai. Only pale asao, ele mau e tau, le mau e yofu, le mau e senga, ele mau foi fiti uta. Only pale asao. You ought to believe what I'm saying. These are evidence. Okay? Yeah. Ole si e tolu tata pesili. Yeah, o Malo la tamai tayo tasi. Yeah, congratulations to you, Tasi Smith. Te le au whamanianga le ngata ya te oe wa maua le ata mai, le poto, ma le wisdom knowledge of God. Ole amatanga na. Le ngata la wa Faafioga oe, you prove to us you're so wise and so intelligent. Ai wa Faafioga foi oe le nei aso le daspa naua. Kumani, Kaimani, your granddaughter. Okay. Yeah, ola lua tu le se fesili. Malo kuso. Se e pu le kuso li yanga fesili. Malo te fai atu te tau. To tele tanga te leta tono ya relationship ma le atua. Ia ma ai pa long le mai. Ele te wa walu oi I upolu. Alu sa vai alu. Tau sau mai manua. Pa mai le tua o la e alu manua a mata lo mission. E fa iu ina mua. Manua na mua. I want you guys to understand me. Use your critical thinking. I am truly someone who speaks directly heart to heart with God. Ele te o walu fua fa mai le tua alu la e sabalivali. Fa manua tu namua e amata I manua ai muli namua pa felango lo inga ia kala I manua o namua maanga ma fa pena no because he spoke to me totally loa I lo to tonu lava lo ainga se e kolo mai au o le perifeta ele kaua o Iva po Leatuiva po Cristo e kolo au yo usa ma ukuhangange. Ole perifeta. Se la fo wali fo le perifeta. Ya le ai kolo po ele la go fo le perfeka inga. A fa apea foi. Se nga sa fo perfeka me mako askuliemi. Pe wa ve ha muska maseme ula mai sika ka mako e kalesia. Ya o fe la me lo ya perfeta. Ola pele perfeta. A usa matuangane la wa mali liu. Wala ia le ula foi ia, le lava perfecta. Ai moi. Ole perfecta. Ole tangata high to high pio mose. Tala noa. Ia. Uma mai foi la ia mea. O mai nei tolwa mai sina mai le tua. Ia lo ia muli ia pa. Ia lo falonga ta wo el pal pui. Ia wo lo la I can sa. O tau vava ai mai la, tau tau whaatai tuluina loa au. Ia le aken sa, lawa Manuia ia au I pisinisi nei. Ai se au, o le atua, whai mai a te au alui aken sa, o la au whaasino te au e mea whai. Ia lelo ia o manatu, o lua whaatali mai le atua, so to alua. Au lei, sexy, beautiful, handsome, palangi. Ai tau ia so loto. E tau lava le loto teine Samoa I le tama Samoa. Whabalbalea o ko ia ngai e ko ke oi Mexico, maisi ang kangaka. Alu Samoa. Ngau whakula ia your grandkids. God spoke to me, marry Samoan, to strengthen your culture, to strengthen your people, to stay in power.
A whaatu e whamaila o whanau. O le ala mea ngai whainga, ngai whaipo e mako kamaal mea uli. You know. Iau koe Malo o whako. Se o aso ngai le mamalama le o kuspa ia, you know. E le close au le atua. Ia whawhetai po i woto o mai nei laro lango ko au lele. Ko au lele, iau au lele, shau whanau. Yeah, anyways, o le alu atu pesili. O le wingo le nei story atu e watu ate o tau. Ia whaatari tonu ina ai o tau. E wheta lai mai le atua ia ua tau uma mai ia nei mea le te o wali o vai i oi upolu. Le whapea o tau tui le epa tui le manga oi. Tui le epa sai lele, the former prime minister, tua tele tangata whapea maso salo. O lana wa ngofai lako inga wa haya la kenga sau mai ia Amerika, no tie or whatsoever. Le loe o tau se mea lilo na o le atua. E le o tu le epa na haya ina ao. O le atua na whai mai ate au alu la ia sa vali o vai nu. Awa whaong na mua le atua i lumo o au. E tala noa i le toi ina le o tu le epa sa i lele. Wa whaong ngai le atua tu le epa sa i lele. E wha tau nu ina ai. Lona pinangalo. Ya alu wao sa vali o vai. Yeah, I'm sorry people. Ele o to ina. Awale masania o si to ina le. O le atua. Sau lalo fa ongale to ina le. Ya fa tau nu ina lona pinangalo. Ya sa vali. Ele lo manai o la ato. You are going to come to very surprise thing from God. Why he chose me. E au sa vali i nuu ato Samoa. Whanua o e tena. Ole aluato le spesili. Sei pa mole lava la ole spesili le a CEO. Papetai tu le epa sua. O pesilia se toe whaopopo nisi mata o whaunga. Ai whamole se i tā mai lava le vii o whiti uta. Whai rau tatu pesili le? Whamole. I. Koe whaingis karasi sua. Ia. Ole o whiti uta. Ola o wisi tū lea. Ola o tanu wai i nā lo grandfather, lo great grandfather te hui. Ia malo great grandmother. Lai tau wai e Samoa. Lai tau wai mātou malava mai whanau mātau. Whanau tuiveka. Whanau umasulauniu. We are all Tahitian ties to our te hui great grandpa. Yeah, ole tō pese lea. Faapitoa, I love you. Tawai tu ai a oile whale ula.
Yeah, welcome back to the Faafofoga'aga, my dear people. Ole temine ole aluatu wai le isi fesili muli muli. Apa tonu ole fesili muli muli lea. Ole fesili lona lua. Ole fesili lona lua? Okay. Tote loa, ai le isi fesili, e tau le fesili lea ole la au lea Fofogaina. But because ole public le tato radio station lea, so I have to use my parental discretion. For ingale ele ta una atu le isi la au lea Fofogaina. Le tua pasai eva matamu se faiatu se siaso ale terminei ole aluatu le Cecily o Cecily mate mai o ai le tu ainga tangata na mua lava land betau nuu ile ponga ele o North America o America. O wai tangata mua lava na tau nuu mai le lau ele nei. Yeah. North America. Yeah, la Aso'au tato pese. Tina
Ia la tua tu lole nei taimi I tatou pule o ia o le Aso'au noa tuai le tali o le ua manu malo. Ia, e se popoto sore o tatu, tu vasenga I, leo maua tatu tali, ua maua foi e le li o semu noa, o le Samoa, Polynesian. Yeah, back to you, Crystal. Yeah. Good evening again. Welcome back to the Silpaponga Ole Tai Alpha radio station here in Long Beach, California, USA. Ole Tali o Samoa. Samoans. Polynesians. Yeah, leo te whai atu la. Whai atu poi. Ole talk show lea ale Manu'atele. O le A'ou toiloa ina umai lava mea lilo. Mea lilo na o mea lilo ana whita lai mai lea tua ia te au. O le A'ou tuwhaina ato ia te otou. It was freely given to me. I did not even spend a single cent like those scientists. It was God, the creator and the maker of us all. The whole universe with all that's in it. He's the one who revealed to me. O Samoa. Whawhena o iloaina o Samoa. A o ai fo'i na whetalai mai pena tau mai o Samoa. Samoa ai. Ia o tari tonu, ia o tō tari tonu mai a te au pa mole mole. O Samoa. Ata mai tele le ingoa lea le tamaa po le po o ai talabou lea, e sa'o le leila na tali. O Samoa. Polynesians. Whawhena o iloina. That's when I found out na o mawahina i o suesuenga I Arkansas. Tō te ilo tangata mea uli. Yo I tangata mea uli, wa o wafa tau mai tangata mea uli po ia. Sa o sa I lina lo loto. Totono Library, Arkansas. Totono ye o mai tangata ye na mo landa I po tangata uli. Tangata mea uli na mai pa slaves. Mua mamao mai lava Samoa. Mua mamao mai lava Samoa. I loo wai fa lena explore ina le lalo langi le earth. Se wangalo po kau sa'awa o I ka make loa. Anyways, ole pamtalanga. Sale ai ni ini tia. Mua mamao mai lava in tia. Sa awina mai le atua Samoa. I lato pao. I waa niu. A wala au mai ei niu e wheingu wai. Vai le lofa le atua. Ta ina vai le lo loto. Yo oi le vao Samoa I sa vai ma upolu o tutuwila mamanua ese maloloto. So wa. Ava aila le vao o Hawaii ma America. It was tremendously raging, roaring waves. But the Lord brought them. They sailed smoothly. They sailed safely and arrived safely. Langa ole finangalo le atua. Ia yaini tangata yo mai and na o Samoa lava langa loto toa Samoa mai e loa au e loa pe ausi. Na pa Manuia ai le atua o Samoa. The Polynesians. O Samoa e o mai ia tangata Polynesian o mai Hawaii. Ia taitono o Hawaii la Samoa ia nei Hawaii. E o mai o la tō ia na lata mai I the United States of America. Na po lau mai I nei I America. La tō ia Polynesian o lo o tustusia I history. A tangata mea uli o lo I Arkansas. O lo I Mississippi. Awa o I na o iloa ina wa utei. Ia.
Le la o whai atu. Na mua mai lava Samoa. O mai la Samoa, so o mai ma ingi kia. O mai la yo Samoa, ona because la iti a lato. Na whai po ipo Samoa me ingi kia. La sawa yale generation. E iai la i la ako wa ai no ingia, kaka ingia. E maulu lunga, e la popoa. E pei fōlinga Samoa. Ia le loa po le generation, 4th, 5th, 24th generations, o mai ei tangata intia ia mai Samoa. Au taitono ua maliliu tangata Samoa. Rai la isi la to, malisi po i malulu i nei. Sa maybe ele loa, ele could not survive through storm weathers. But o Samoa bilimi, o Samoa Polynesians, na mua land. Wa tova ai nei la, iai Amerika le nei aso, teimi nei, sole, le ai se skeke o Amerika le o iai se Samoa. O le a toi whaafoi mai le atua, Samoa. Ele nuu na lato first landed. O lona winga se isi tala. Moni lava. E toi o nei a Samoa, ele to a tele o Samoa. Ia pa yaso la, ele e se tato whaalong Samoa. Samoa, ele la itisi a Samoa. Ava aila le teimi nei. Koe kikia, I know for sure almost every single state wa iai tangata Samoa. Aoli whina ngalo nao le atua. La toi fo i mai a Samoa e wha toa i manonofa i le lana mua a wina mai le atua. Ele ngata i Samoa o initia. Ka ngaka inkia. O la koe fo i le atua ka ngaka inkia i lato motu, lato landlingei. O Samoa la mainkia. O le lako ngu ngei. Vai lai inkia walifo i lunga inkia. Vai Samoa walifo i lunga population of Samoa. Mea lilo na te tau a tau. I was so overwhelmed and so shocked. I was so happy and thrilled, really. Kalo fai. Whamai lea tuaia te au. O Samoa na whaipo i inkia kenge. Nā ei lato whanau mo o mo inkia Samoa. Half Indian, half Samoan. Ia halu. Ia o mai loa ia fika ngei. Pālangi. Ia o whaumakia. Loa inga o whaumakia pālangi. Ia inkia whaumakia koe makako Samoa. Lai whamai lea tuaia te au. Ia na waloa tata noi lea tua. I ka lango le vai. I said, really, Daddy Lloyd? Really? Are you serious? Oh my gosh. E whamai lea tua. O tangata na whasiote pālangi. O tangata na. Those are your relatives. They were killed by the soldiers. Ia langa, lela wailoinga langa wa a inga ka ko ma inkia. Langong kaungu mai Samoa o mai Malo Asian le ma Mexico wa whaai ipo i Samoa ia nei ia la iti nei Samoa le lopo le history na mo i Samoa po wa whioti nei to la iti la to in numbers polisi mea malulu kele lengi plankeke la ia aso. But that's a history. Ya o ko mama lama le ai. Just look at the reality. Wa papi fo inkia, wa papi fo ya Samoa. E ainga la ka ko me inkia. Will there blood? Will there flesh and blood? So over aila sa inkia. Okay, lo fa ya because sa faani mai le to ya. Ngo mai ya fika wa slash ya 19 in kia lai e mama itinga maiko pregnant. You know, they were torn apart. Those are your people. They were your people from the beginning. So, oto umanai Samoa, oto umanai New Zealand, oto umanai i Australia,
O le te me taun tau o mai o mai ine tau nu. A wā o le tau nu o tātou Samoa. Na mua lava. Whamanuia le atua i le nuu nei. Muli mai ai isi pālangi ngā kau i oi i Europa mai ele wa a mei flower a mai ia mea uli. Muli mai, but beyond that, Samoa. Just look at it, Samoa is everywhere. Wa lifo i lunga ia Samoa. Sports, volleyball, football, basketball, sports. Lau i loa ai Samoa. Lau i loa Samoa. So, ole tali tonu na, ole Samoa. O Samoa na first landed. O lo o pa mau i tusi tu singa i tusi a library. I nuu le iai au mea uli ia. I read it, I saw it, I was surprised. Toia mai po ia mea uli i nei o pesile ai po i. Tau mai, o le alo tau mapau o aina mua discover the land of America. E wha mai o malato, ele i whai mai la Samoa, wai le loa pronounce Samoa. E wha mai o malato, the Polynesians. See? Oh, ai ala. God spoke to me, revealed this to me. This is our land, and God is bringing our people back to this land, our heritage. Yele ngata lai e one tātou e tena Samoa o le e tena. Ai on foi tātou atu no nei. Leo la alu i foi lunga Samoa, alu i lunga. Maybe in 5-10 years, ko a kele kwa Samoa. So, my urge, plea to all you Samoas, wo e ke me ka kaunga ka penga ko ako pau o mai la ko i. O mai, whai mai ko pepa o mai, o ko ngu ulea, ka ko moku, ka ko ma au inkia. Yeah, whawhikai ai inkia e Samoa la wa marry inkia. E Samoa la wa marry inkia. When I heard they marry Indians, I said, oh, whawhikai. That's the right kind of people. Ai longa ngai ka ngako la konga mua lava. Land in this land. So hurry up, pack your bags and luggage. Come on over. Come on board. All right? Yeah. Say tu atu laile. Tato CEO po le tato pule o le nei Samoa Sifafongo Tai Alfo radio station here in Long Beach, California, USA. Po iai sana pesili e toluai tato pesili. Paptai. Leo iai sa usili te mni ala whaanu ta purkala me wka wakuni muri la usili. Yeah. Ole whaalinga le whamone mō lea Crystal. Leo a Malo tasi, Malo semu. E whamone mō le na whamai e tōru aso ele au mai information la fotuare tupe. Pe fuila o te hilo nati voa. Pe fuila o Malo ai foi. Malo pota. Leo fai mai ele imotu na tutupe. Ai le mwhaina la fotu tupe pe ale mai ale o nati voa lawa umana aver tupe. Ai le mwhaina le senu mera e maua e lafo ai le a foi le tau o le mea. MTCN number. E tala ile i tua le mai le Western Union. Whamole mole. O pe fuila o tenele o Malo pota le fai mai. Ele i maua e use information lafo le tupe. Man whaloalo. O te paptai lava pule. Ole tula fona mātou le wai nei e lua lava aso. So, ale la watu ia te o tō tau la songa fua. O le songa fua pa mole o atu la songa fua ia tau nu o maito information. O la songa fua la alafo umatua ia tau tupe. So, la songa fua la alafo atua i tau tupe. Ai a o atu la songa fua, the deadline, ai le io o mailo suapa mo information. Yeah, la le lo se tupe watu ia oe. Faapofoga'aga mai outou. E leo se mea whaingo fie o le lafo atu tupe e mātou pule. Ia vai le pule mawalunga a le waia tātou. O la Aso'au i laro le level tātou e ale e uli langka avale. So e solo le bank, so e solo ia Western Union. E a watu ai ia tō mea alofa.
He's a humble man, loving, kind man, and willing to sacrifice his gas. Ele o se tupe mato le tio e totongi le mato pule awale kasi. Ele o iai fai sa mato fane e mai ele baru tā la po se pulona tā la e totongi e Senate kwa le Western Union. Ale ai loa, la le koe fai ku ia ngai kupe a 5 free facility, right? Free facility. Okay, Monday la lua tuai tau tupe. O la desi nei le aso nai e whialua i matou pule I langa extra hours. La alua I lo la tai amalas paleile mala so nai o la tua tona whaave lawe. A le aso sa, o le aso worship o le matou whaiwhi au. O ia foi o le matou whaiwhi au. A Crystal fa mon mole. Mo tatu ni Amerika. E mana mia le Venmo sell ia po le cash app. Se vanga ai tatu Malo ma New Zealand ma Australia fa ngai le Western Union. Cause only $8. Le fee on mole. Ia lai fa mai le sunga fo. La fo aku yanga ia. Ai le kes mai. Ia le se man Malo. Ma amu ia oile na Malo. America po New Zealand po Australia. O semu no te le lopo fe me Malo mai semu no. Ia ole alu tato la alu tato dedication Australia. My people, my love, my friends. This is your dedication. La taha tu le pese mana ia lava mo oto Australian. The kangaroo people. This is your special song. Yay! Sano fotasima yanay lo umuenga ueleva ole poto e mamau fo ilo ainga wapepe moli to e malulu ole po Rosa ia e alo fatalilau Malo Oh Rosa se ia talio ukua uanga Telemana oi se tupe ai ia ta o ilo uvaa Telemana o fo I seidu o se tau Sarmy A emi a uesili atu me alunga I se maa A ole tafuna fiu a musa e sae Olo o tu mai pe io ulunau folinga Wamisia oile tele o ma oelo uau Male mafana fana o e rosala utau sala Ai mau pe ana tu mau pe le lolo
Welcome back to the Faafofoga'aga and the Manu'atele program. Ia ole taimi nei, ole a se e atu loa tatou waa, le nu'u lea I upolu o Vailele. Hello, Vailele friends and family and people. Ai le'i tatou talanoaina. O te pia whatalofa atu Shaunis au lea lea o Philly sika. Ia masika, Philly masika, papetai tele lava ele misi lua join mai ile mato nei. Tau lama join mai o lua ia, me se o lua. Tau na lua mai se wha usi ma se a fo ingale o a fo imele lua. Mo meho vai salo. Tau Sarmy le pole awa o lue wha atau me papena se whai po I maanga le lei mai maa lopa o lua lai ngofo mai I le local area. Yes, I love you, Philly. I love you, Vae. I love you, Bolima. I love you, Spia. I love you, Sika. I love my family very much. Ole temi nei, ole a tā mai se tato dedication pa mole lava pule. Mo Vailele le nu'u sa o wola I fo ai upolu. Vailele village, I love you. You're never forgotten. You are my heart because I encounter so much in your village and the island of Upolu. Sao tato pese ole pese le mo o tō Vailele. Baptized CEO. Yep. Manu'atele pese.
Welcome back to Super Tayo 4. Male Manu'atele program le nei Afiafi. Malo, malo, malo lava. Se fia mai, siva mai. Awa, if I tasi lava mato, fa fia atu mato nepo karame awa o to. Wa ele tele mato angale leia auto. Sao my lava mato, fa fia from one corner of the earth to the other corner of the earth. Ai tele vai atu la sina upu po lea mo le au vai lele. Mo moana patalo fa atu I show ka seni Sarona from Falea sa Manua. Fia la ia Falea sa uma o to na Sarona. Awa o to na fau ole to lau ele mo to one na fau wai a tamu. Yo se ruka ma lofa lau atu lunga I San Francisco. Sarona is my first cousin, our mother's sisters, and she is one of Luca's sister. Hi, Sarona. Ole taimi nei. Ole sao spaya toi sina talapu lava le I vai lele o nei sa mo mai se regrets. Mai vai lele ya fa mole. Just visiting ia o matua tausanga. Ma men mato no fo ai I vai lele for their records and for their history. O lo tina o po maao tulu I le fale I tau pa mausili mai fale asau manua. O lo tamao le ai se fe au te hui se ngafo po lima maunga Aso'au mai fale asau manua. O la ua na siitia mai I Manua. Oi I tutuila whai a onga. O atu ai siitia tuai sa vai. Whai a onga whai au wai I le kare sia lea mātou loto. Spitu o te le lava le a onga le I whanga. Ia ona siitia mai lola I o mātou I tonu. Bai lele. Okay? E tele atu la o remembering ole lo mantua ina vai lele. Sa no fe loe na mato a inga. Ya to a sifulu mato. A wala wisi uso sa tui pango adopted at Ausamana. Lo sister Leo Allen. A watu mato I savai o I Manua o I Polu. O vai lele la sa tele lava lo mama lama. A o I laso aso sa e o uma tama mataine e sa vali uma loa to anai le auli o loa tempo le fai le tolu I le PM le Afiafi sa vali mai a taine matama mai le isi ku o le kongo e halu le isi ku lai so mapangali every Sunday. Wisi Sunday ua pale fusu. E fusu ai kama makenga o fia lo foi lisi kama lisi kama. Mea papena, a lot of significant things that happen in there o lai titi. O le isi foi mea tupu I nai vai lele. A watu pasi ia na oifola ia au manga vai lele. Ma fekongi pasi. Fekongi pasi. Ai le aini mafau o le tamaiti lai lo matutua. Ngang fekongi ia ai le fekongi se au. Fekongi le po. Ia le alme wala kangaka. And pau nava na si downfall o stato nui vai lele. Ia o vai lele la yaso na sa le ai se nui luma. Na konga ngiu mai lava lisi ku kau lisi ku. O nga whangai rola I lisi ka māloanga mako nei pengo ia moke. Whanga mai ngā aingo whaka. Ia nga whanga mai a pāle lima ia walawi loa umala ea story ia wa like I said. Sia moen kanga ka whioki pe whanga. It was a big thing those days because that was a first person wonder who got shot in those years. O le no la leo mātoi vai lele. O te alo o loto I nana loa I nai le maua lunga o le whaalo. O le teine I lona tuangane. O lona tuangane I lona tu fine. O mātua I whanau, o whanau I mātua. Ai meise lava
whaaloaloangia uma ele ainga to atasi ia mātua o mātua po to ina lea male lo matua e whai me ai e a ai muli lava le runga ali I lea e whawhanga mua le lo matua mai toa ina whawhanga im tamaiti e muli lava ai le runga ali I le o ninga le mātua nei male whanau o mea nana o mata ina lava I le nuu leo vailele o isi mea tā ua lava I vailele a o lo yaso sa sole e fu e mea ai uma mai lava au lotu I o mātua a mātou e spitu a next door o loka iki o tai atu lotu pope ia pauana lotu na iai la ea nuu lea ia nisi lotu na lotu pope lotu aspitu lota iti ai su e fu e mea ai mai ai a inga au lotu ia whainei lato to anai mai mea ai te ia ua tu mai lea ai mai ia se ato to anai mai o mātua e se alofangia whaaloalo le nuu I lato whaife au whaaloalo le nuu I lato mātua whaaloalo nuu le nuu o Samoa se nuu whaaloalo I te tono a inga whaaloalo ai mai se lava e whaaloalo I le atua e o matangata I le lotu wa o lo mato whale I luma le awala e lo umatua le au loku le walu whapea loku ka iki ai o male kule loku pope ai ofu papae uma te neiti ma uula ko kuspese o tama ia papae ofu papae a o nei la le aso le laupama o ka vaila ia le whale vabe au ai o ifo uma le nuu e sao mai le solo o lo matutua ta mai te mausu mai le pese ta mai te vave mai a Yesu lai mantua lava au ia o mea nai mantua lava au e o mātua la sa whaife au le nuu lea ma e kale sia lea tātoi vai lele sa iai uta maletina sa iai tui avii ma mele ma la whanau peka o keni ma au ia sa iai foi ia le whau le ute solomoli sa iai umatangata ne o le loto spitu ia ai sa iai foi ma le au Ryan wa o la toia pia ono whanua ia ia o le tausanga lea sa o iai o le sa o whaingaluenga le SPC TV na le pau lava na tausanga na malo ai se au whai pese aso fitu tau te loa la o mea na whai tato tau au talavo wa au lai o fisai te tonu o nei yaso le vai yaso e whaasai se au whai pese wai tau wā Star Search ai kukolo au le au vai le Lighthouse Boys o mai le tai au lea la whaatanga I nā tue au to TV station ai le whaia news o mai e whai to practice au ise au vai pese o mai I ma o mai savai ia pe e whewhewhe nervous ai au mai oto I le stone wa lau mahasani e ma whai ela utala e le anga to o whai pese ngā was tutusa o mato leo because I'm a musician wa ai whai le mea le whai se trio alo mamua le join a guai le alto lifoi ma le high tenor yeah then blend all in vai la they follow my instructions hallelujah praise the Lord Malo lighthouse o le au pese le a capella tutuil a vai lele o le au boys tote lo la vai lele lo me alofa na fai auto ele tustala wa tustala le na fai ia tau wanga Star Search na ole ko e kale sia lava na treat free drinks free pingaki free everything in that hotel because it was my treat o walu so e mai uma o ai femo yele vai lele ia so uma ya wa temi na pona na uniform umai lava mato le au SPC tene matama
I was so happy. Olo la lau tongi o walua no foi luma. Na lau lea malo lona tolo lona fa lona lima salo lona tasi. Wai loe au ele isau lava le lighthouse. Loe au. Malo nei o la malo to vai le lighthouse la pois o walu no foi luma lau mai lo le lighthouse o au punga I longa ke le ya lo leo. Praise the Lord. Wa fia ya o fa longa la ta lona wal SPC ele to malo ya se lighthouse. Try your best. Anyways, man natunga ia e whailoa te o tau le yo mātua na whaiwhi au I vai lele lo tama ai whaia onga I Laluvaia. My tele students lo tama I New Zealand. O mena e kā koe au ia bese ma o tau New Zealand, ma o tau Australian because to a tele o tau o students o lo tama. Yo lo tama foi. A ke le ale vau, wala la iti mātou ele lo sasa vau. Ia ngale lo kama mai langa basenga, mo kama. A mai la ya sasa le vau. Ya ale wa matua nei papea. How could my father did that? You know, wa mai ka make le basenga, wa sasa le vau, wa fa ko le fangua ko ai fai ko nga kia pula mo ko nga fai ma mau kengi. I penga ave lo tamangi lako A+. My dad did that twice or 3 times a year. My ingai kamanga. So I know my father must have a lot of students in New Zealand and Australia. I may say for izia sabai ma upolu because o tele o mato tau sanga mato wola I fai upolu ma sabai, and I don't regret it. I loved it, and I am very thankful for my parents to take us over there. Wa ole COVID ngai le na maua nei le lalolangi a tole COVID. Matitala noa lava ma utuangane. Pa mai la utuangane o Sarmy. You know, sis, I thank God for taking us to Savai and Upolu. Wai loa mai tātou how to survive this COVID. Awa ole COVID, I mātou I nei, e ka le wha po le kolu wa kuku le leingai o e fupo les, oe au mai ngi toilet paper vatu lava ma mea ai. From 4 o'clock, my girls went and stood a long line. Wa empty uma ya shelves pa lo loa. Ole mea la mātou, mea ina whai, e a uma o tuangane ma uso. Mea na whai o mātou I Savai le onge. Whātau le suka, le kanga suka ke le. Whākau le kanga whalaumaka ke le. Whākau le ngao ke le. Whākau māsima. Ai me ia o le suka ma le whalaumaka ma le suka. O le suka ma le whalaumaka ma le leisa ma le ngao. Wa ai le ainga. O mea la na learn e uma utuangane ma uso I Savai ma upolu. Le la wa educate ai mātou I nei le COVID lenga whai ngai. O mea nganga whakau, o whailo kako. As long as we have flour, we have sugar, we have rice, we have salt. Because you can't remember whainga whai flour. You know, kaleve, supo, whatever. Alwele leisa kongo. You see, we all learn how to survive from Upolu and Savai. Yeah. Bailele families and friends, those are good memories of our living status in our lifestyle in Savai and Upolu. Ole tala po atu lea. Ya te oto, I have a lot of memories. Oi, ole nuwe lunga. Ai sababali lalo le pa vainga e kaka uma ya lava. A pe ala le vai ya ele ko fo ile kinga malanga ia fanga malako lava ele kainga ya ole mele wo kai ole Sarmy. Ya ale mana io Sarmy e la kwalo kinga ka fasi mai mako. Sasa pa fai. Oh, ole Sarmy. But anyways, we enjoy every bit of it. Our lifestyle, our life living.
realities in the village of Sava'i, Whanga in the village of Wailele. Yeah, what's your memories na watu atu o tō Sava'i. Be strong, be faithful, for the Lord is very near and he's at the door. So, are you ready for Jesus to come? I may not see you in this life, but in the coming of Jesus Christ, we will all meet. We'll meet with my Father. We will meet with Uta and Maritina and Tuiavi'i and Mele and everyone else. Yep, Faafofoga'aga oto, Wailele people, Wailele families, Wailele friends. Oh, I have a sister from Wailele. Na maua mai ele mato uso mai Wailele. O ia lai whai ma wha mau, o loo tina ma loo ta maringa luenga le tua mai Wailele. O mato uso le, o le awhine ngali ma pua pua, o lona ingoa, o lesa. O loo nofo nei Nico se maia, so tolu la whanau, but she's my sister from Wailele. So I'm related to all you Wailele people. I love you all. May God bless you all. Thank you. Yeah, pule, ole whamole se ita mai lava se pese ale la alu tato fashion, e awa lofa toia se ruka, ma lofa na whai mai lava. Cristo, one ngalo se ma pese. Yeah, okay, olo mata mai luka and alofa. This is your special song from your father to Epa and me, your sister, and Sarmy. Say hi, Sarmy. Hi guys. Yeah. Okay.
much for continuing training with us. Thank you very much, Aso'au, for all those beautiful music. O Manuia Afiafi, Manuia foi tato música para Manuia tua ia te o CEO. You're a very talented man. Okay, ole temi neo la whengai e lo tato fashion. Ai le yo fashion se facile to tato CEO po o mo san facile pa mol mole. Okay. Yo, Sarmy, ole fashion. Say time lava se best ole la fashion le. Yeah, so atu yo fa mole mole. Hey, Malo so busy. hey guys, how are you doing? You gotta stand up. Okay. Oh yeah. Okay, ladies and gentlemen, this is Sarmy Reyes. Okay. Hi guys, how are you doing? Are you enjoying the show? So I'm Sarmy Reyes, fashion designer from Los Angeles, California, and we are here every Wednesday to bring you the latest of fashion. And today we bring you this outfit. Crystal going to model it, so we're gonna show you and describe the outfit Can we for, have stuff? for you. Oh, where's the- Okay, guys, are you ready? We're gonna describe this gown that she's wearing today. We bring you a very sexy gown today. She's a sexy mama today. She's this is a look that it calls sexy but not slutty. You know, you still can be sexy but not too. You know, still you can be fancy and. She's wearing the plain gown and we created a small cape on top, which you can play around with the little cape. She decided to wear it that way with one shoulder out, and then she's covered the other one. Or either way, you can wear the little cape, both shoulders out, or you can put it on your breast all around, and so it's gonna show all the ruffly thing around, and so still you can be very elegant and fancy, and also we're matching the very cute fascinators, which Crystal loves hats, so we always matching the hat with the dress. And so the bottom is very sexy, it's all see-through. She's not afraid to be sexy, and I don't know if any of you are afraid, but she's not afraid to show her sexiness. You can turn around so you can see it's very fitted dress and very sexy. She feels very sexy and very comfortable. She's not afraid to show anything. How do you feel, Crystal? I feel marvelous. I feel glorious. I feel overwhelming. The inside, let me say in Samoan, the inside, or totono le opulea, or le hot pants, or le hot pants. A little skirt, a little dress, or le shorts, or le short le kokono, or le what you call hot pants. Yeah, olo malo to lua. Follow by I lure dates. Yeah, summertime. It's a style for summertime. Yeah, ona ave ese la ia ole mele longa. Ave ese. Yeah, pa mo longa to. Pa mo ese. Yeah, na sabali la ia. I show lole hot pants a mama. Yeah, po ole chain le malo boyfriend. Yeah, o totono la ole hot pants. My mom go kicking my low hot pants. Yes, right. Elia says it's sexy legs. Wow. Yeah, putting on it. No, milk and more. Okay, model way. We'll go get a kilo of my almost sexy legs. I love sexy legs. Yeah. Okay, or style or hot pants inside.
short. Yeah, with the see-through. I see-through that. See-through with my little boyfriend, yo vai, mo nga vai, yo mami umanga papenga, yeah vai. Yeah, it's like adding the light, adding wood to the fire. You know, spice your evening up and roll it out. Yeah, all in. Fashion number 1 now. Let's go nice fashion. Yala toya tomorrow to it. I might put a tassy fashion. Yeah, put this over there. Fire,
Back to the Supaponga Tile Pool here in Long Beach, and this is Sarmy again with me, Crystal, Leatuivaoalii, Aso'au, and this is our second fashion of tonight. Okay, guys, we are back. As we promised, we'll bring you more puletasi designs. So we're gonna keep showing them more, and so if anybody is interested in any of the designs, so just let us know, send us a message, and so we will let you know what to do if you wanna order any of the puletasis. Okay, so this is another puletasi from the collection, Sarmy collection, and so we're gonna start describing. This one is very beautiful. It's very simple. It's 2 pieces, and it's very sexy and very colorful. It's embellishment with a very ruffly big sleeves, and it's arrow shoulders, and it's not too sexy for people who are asking not too sexy. So I think it's very simple and very comfortable to wear. So, and we're matching the hat, and so the fun thing is there are the sleeves, and the 2 pieces are very simple, and the color is gold on satin, and I think it's very beautiful. What you guys think about the design? Okay,
Let me speak Okay, in my stop. mother tongue. Ole pule tasile nei na fai uma lava si Faafofine nei o Sarmy. I will tell it, I was never there when he planned the fashion and designed the fashions. These fashions, I just now see them, and I just now put them on without me trying on anywhere. So all the fashion la lea from Matala mai oya, all the fashion lea, very simple. E mawhai o na alu lea I lalo pa pe mana oi off shoulder. Mana o foi oi off shoulder. You can do this. Bye. Yeah. Bye. Off shoulder. Yeah. O mea lea ia. Yeah. E mawhai o na e tango pa pe. You know. Yeah. You can play with it. Mawhai na alu I lalo. It all depends. Alu oe ma le loto o lua. You can wear this. Alu oe ma lo paanga ole wear pa pe. Nei te wa tango le tama wa kakoso I lalo ia ali o ko susu ma ia ma alo lo ia oe ai ale pa tali mai mama ma dai fali. Ai oe ma loto o lua. Ia o mea lale ma whai oe wai trust oe loto o lua. Te lua oe sexy ai to tonu. Ole wale ainga. See? Ia. Papea la. Mana o oe tina. Off shoulder le. Mana o oe Irish. Go Irish. Ia afe mai lunga lacy shoulder le. Vai. Papea. Off shoulder. A o lima la le ke le papea. Ia mi follow e kawai e kakopuka. Ai mana ia la ia. Lua saba vale atua la ia ma o lima show to o lua. Lua atu papea. Ia fata lofa po si sulunga ali ile to te o out patasi ta lofa. Hi, how are you? How's your evening? See? Ala kilo mai lungali o ka manga ia skaili ko o lua o sunga tu lepa pa pe sunga tu lepa ma soli lai o apa pe foi e te mana o e malulu. If you can wear this in winter time, it's the style. Mai lunga le shoulder le. See? Mai la ia. Mai po le style ale nga o le winter e ofu le lotu. Mai le mawhaina e alu I le lotu e off shoulder. Te lea o fashion e off shoulder e le kai o walu se loku mai off shoulder pa pe nga. No, it's e ai kola la ofu mai ai e alu fa pe ua, you know. But I'm talking about fashion to wear when you go out to a special evening, special dinner, you know, special occasion. Valentine's, Christmas, whatever you call it, it's winter time. This is the best for the winter. Yeah, vai match lo ula sisi. E pule lava la oe pole ari to ainga color. Pule foi oe pe apa pe e daile e lei. Apa pe e lei pe e lei lan moana I. Yeah, I lanu fa pe I. Le lima ia. You're gonna look very beautiful and elegant. Kangwa oye create. Use your critical thinking and creativity, and add this. Multiply colors. You know, add this color. Any color that you want, that you favor, you can do it in this style. It's just that o material inga mo es kamaloa lea si papa pinge lea. Ai lea o mawanga I whaakau mai whaile style lea, but you can wear this in any kind of material, Samoan material. And this is the style. Yeah, whai maripulo, like I said, e whaile scarpi whai mari fra rosa I lunga I, yang nga tai lola I kualo whaapaku whapea. Yeah, nga. Then you play this part, or the part la lea, you can play it. You can shape it any way you want.
You can play with it, whatever, however, what makes you beautiful, and your taste. This is all about you decorating yourself, and you design it and play with it according to your taste. Okay, so this is the winter style, the church style. You can wear to church. You see, this is very nice, very lovely, but keep your hat on, okay? Yep. So to time I thought to Pesipatonu say Manu'atele, this is passion. We have 2 more to come, okay? Ono sa'i mai lava, olo mana'o lava e pa'ali atu so suenga style ai o to tinama to mai tai, e aulele ai o to pe ato woe out, o le lotu me pa pena. Ia, ai pule o to le lanu, ma le color, ma le material, according to your own taste, to your own satisfaction, okay? Okay, guys, we'll be right back with another one. Laso le nei o le aso luas futolu ia I mātou I Amerika. A laso luas futfa le I Samoa. Laso luas futfa nei e olo wha manatu ai, olo whai ai le lotu wha manatu te lo ana le la malama I lo mātou nuu. Ona le la fula le fa pen fa tonu inai le sevens mua I lo mato si o mato nu I sapani tsamai. E la tatonunga ia olo o Faafofoga'aga mai ia lo mato nu ia mana mato ainga a o ia I le vaenga lea ia o atu au tamai ta I tu fa mai na te unga. Mori atu alo faanga sapani ilo nu pele ia o le pesele e au alo fatuai le si ufonga o le tai au fou ia lo tātou lau ele e afua mai lava le tua oi masafutu la fai fusi safutu la fai I le tua oi masafua I lalo malava alo fatele atu le tautua mana unanga ale si ufonga o le tai au fou ia e ale whamana tuina se lau iwa se furu matau sanga talu untau nu le tala lei. Ia, ma le lotu wha manatu tonu o le tātou lau ele, a lo fatele atu, le awaunanga ma le tautua, a le si ufonga o le tai au fou. Matangalu, ta lo fatau fai le matangi, alo fatu.
your little corner of the world, you go all around the globe. Never find no woman so alone. Oh, I saw you by the wall. 10 of your 10 soldiers in their row, with the eyes that look like eyes on fire. The human heart, the captive in the snow. On a kitten, you will never know anything about my home. Never know how good it feels to hold you, hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side. Benny keeping light and time. Count to 10 tin soldiers in a row. Oh no, Nikita, you never know. Do you ever think of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time comes a cage no longer holds you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you, hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never gave a lot of time. Count to 10 tin soldiers in a row. Oh no, Nikita, you never know. Oh, Nikita, you will never know. Never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you, hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never gave a lot of time. Count to 10 tin soldiers in a row. Oh no, Nikita, you never know. Okay, thanks again for joining us to our Faafofoga'aga talk show and the Manu'atele. Now, ladies and gentlemen, we're going to turn now the table to Mr. Sarmy Reyes. Hi guys, we are back, and so we'll bring you another puletasi. So it's another yellow. The other was yellow with gold, and this one is all yellow, which is a crystal strawberry color. So this is more glamorous. It's two pieces with oversized roses all around, and a matching hat. They're also with the big flowers. So this is very glamorous and fancy. You can go to any Samoa cocktail party, and or any
occasion, you can wear it, you're gonna look very glamorous and fancy. So it has a big oversized roses all around, and it's made it out of sequence fabric with plain satin fabric. And I think Crystal looks fabulous and glamorous. How do you feel, Crystal? Oh. I feel wonderful. I feel so happy. I feel great. And I can tell. feel super magnificent, feeling magnificent, feeling significant in this bright, beautiful floral dress. Let me say something. Ole design le, sa na sui ele, ole fuala au o male surround. So yo ole fai ole pulo e tasi le rose. Tasi le rose a toale fai le pulo le. Ole ofu foi le ole design wana o fai ai. Fai design e ofu le lotu. Yeah, I was so leo si tama le. Wa fai mai le design le. Ole design la le e ono me la vai ya oe. Le tama ita I la le le po le tina la le le po le a lava o le dark glow skin. This is the best color for you because it brighten up your color, your complexion. Yeah, ole ofu la le e ma fai na ofu I pati, na fai na ofu I oe out, fai ofu I baki ke kele. E ma fai na ofu, e ma fai na ofu I weddings. La ese ya o malo la e. Alu atu la masava li bali atu masyo to alua. O e tama ita ele fai lo to alua. Lua sava li bali atu tona malo ali. Pe o oe o se decoration ita line o lo to alua. You know, you're like a decorated flower. E aule lay right next to your husband. Eva, ai, uma tangata I lo lungali. Pe alua sava li bali atu to tonu. Yeah. Ele ngata na. Ole style po ile e ma fai na ofu le lotu. This is the style that you can. Yeah, e ila. Mai e ila le material atoa. Yeah, a otua la. Wa fai ila e ia le. Mai, tu vai mai. E na otua le fai ila. Na otua le fai ila awala. Fa mai si ngole. Wa pasi mai nela o lo au le lei luma lo ofu. Ai le ngata wa pasi poi oi. A lava ai tangata le I ila mai lo I tua. Ya le I ila le. Ya bongo poloma pa ku le I ila le I kwai I vai. I match le le mo so se vai pa pae. Po so se vai uli uli. I me se lava se vai sama. Aya. Ya, fai la mo so ula sisi pae pae. E hasta tuale ula sisi pae pae. Pole ula wana le sisi e pu. Yeah, all this. Ladies, mothers, sisters, teenagers, this is your style for the night, okay? For you and your boyfriend, your date, or for you and your husband. Yeah. Once more. Okay. Ako po ilan aso ay lalava. Yan namin pala iya pa mapupapulo ba ay. Shadow. You can use this part as a shadow. Yeah, to cover the sun. Here's This the is amount. actually a headpiece. Ole la. Ale la se. Aye se la. Ya. Ale se la ina tang la iya pa bea. No fo male malingi o loi mata I le tele o nei maupu matala Sau sei tu umaya o lo lima O le
what you guys think about the puletasi? So this is more fancy than the other one. So we're gonna bring you simple puletasi and more glamorous puletasi. So you decide which one you wanna wear. Yo, au watu fo au tama itai e tu e faile la tu e tasi ale la ofulele I sau. Ya le so fatu mo tu si pule oni ngalo tama tuai matini tuai ro kolisi avele o le tatu fono le sia tatu fono so ai ia o le aso luo se tema. Na so lua o le masina fou, aso to no winga o le aso na imoa mua lava o le masina fou. Mo lo sirfia oe o lo faafofo mai ia o lea ua faasolo ina toea ea onga I nei Amerika. Nisi baenga o le nei stete o California, ia lea ua ngai ina toe foi ia le whanau ia o onga. Ia se me na vave tolu masina o le summer break na umatu nei ia o lea ua a ngai ina toe foi whanau I whaleaonga. O se mea mana ia lea mo I tātou, ia whanau matutua sa high school, kolisi, maua se awa no e whasosoania I matua maainga, nisi na whainga ruenga part-time, e whasosoania I ainga ia o le whanau laiti foi, nisi na toe foi summer schools, ia le la ua maia, whaisina break lai titi, ia le ua toe anga I atu I o lato I whaleaonga. O nisi le ua ese mai le middle school anga I le high school, nisi le ua ese mai I lalo le waawainga a matua. Le ua atu I le kindi, ia peo atu for the head start, ia ua o whaunga mea uma.
ne fuila ua uma le kindergarten, a nga i atu nisi tamaiti i le middle school. Le fo nisi fo o ese mai le middle school, a nga i atu i le high school. O nisi fo i watu ua le high school, ia ua le ngā whatia le korisi, a nga i atu i trade school, ia po a nga i sao roe ngā rulue whenga ruenga, ia o nisi fo i ua nga i atu i university te tele. Nisi fo i ua umamai university, ia o le ua nga i na whainga ruenga. A o le upu masania, pe tele o le korisi, pe tele alu i se trade school, a o le mea mautinoa lava. O le su e o le ngā ruenga. O se mea mana ia fo i trade school, there's nothing wrong with that. Trade school. E tele atu to tongi o tamaiti whau mai trade school, ia pi o le wela, e pe o le o isi mea uma whapena, e pe o le electricians, ia po lato e whaiwila, o tamatongi te tele na. E oi. E tele atu to tongi o tangata ia nailo o isi degree holders from universities. O le talamoni o tala lea o te whai atuai. But the bottom line, pe te aru korisi, pe te le aru korisi. Ua maua sa ua vanoe te whai ngā luenga ai, pe te whai ngā luenga le McDonald, pe te whai ngā luenga po le ala varto i ngā luenga. O le wha moe māua lunga. O lo alofa i lo ainga. O lo fisoasoani i a mama dad. Ioe. Maua se income e fisoasoani i tu tonu o le li o whala. Ainga nisi fo i o whanau wa ngai i le military. Nisi o e whaawawa ia o ngai tonu o le military. Ia, po le ala vore tua i ngā iei lava tari tonu ngā. O le wha moe o nei mea uma mō tātou a i e le whanau. Tusa po le ale le lei, po le ale korisi a te aru iai. O le ale ata mai, o le a mea tātou te maua, le ale maua lunga o le ngā ruenga o e ngā rue ai. Tātou te le alo lofalo i o tātou mātua. Tātou i loro la i ele le ese ngā tele o le ola. O le ese ngā o le soifua ma le ola. E po le ale maua lunga o whailonga te sauma o universite, po le ale te leo lo tutongi le ngā ruenga, po le ale ngā ruenga sina mei titi te maua te ngā rue ai. Pe te whai ngā ruenga le minimum wage. Ioe. Ai te loa e te alofalo i o mātua. E si i mai a o le minimum wage ngā e le atua. Whaati e ti e o i se mea sili e tele i taritonuina e te o o iai. E moni rore alofa o tātou i mātua. O le amatanga le nao mea le leile soifua ma le ola. E po o ale fe i lafi o mea ai le alo lofa tātou i mātua ma ainga. Just a waste of time. Ma i mau le ola. O le tala sa o lava le nā o lo tamwhai atu, ai maise lava i tātou le whanau. Ia pi o le tamwhai atu o tala si i whātalitali ai ia, le auta maitai ia, o te leopenta maitai ia po ia o le ala a ngai mai i le la vaenga muli ia e whaumatu i le la Oni ngalo ia te oe, tā ua fo ia misa o tuta maitai. O le more, o la te talana e whailo te tōlua. Teu ia fou o i lau wa ai teimi uma. E oe, tu ha fuli teu tūsa pelen tātu pe, teu ia au le lei oe i lau wa ai teimi uma. E oe, pi whapena, tātu fo i oro whanoro mai, e whapena lava le tātou tala i oe. O isi, o nisi pi e mumusu e teu la tu tei tōlua. O isi foi whawhine. O le matua au le leia. Ai pe ua, o le matua inga me foli le pe ua let go the beautiness, the beautiful. O le beauty, o le mea lofa. O le mea lofa e tu inatu i oe.
o le beauty fo i leo le whawhine, o le tina, po le tamaitai, e te tau o na whaapupula ina ia fau pea le ai alona to olua ia te ia i taimi uma. Ia, le la ua ngai mai, ia. Solo muni no alofa Odia ina tu uaola Le alofa moni ua masofa Onisi mafutanga tofia manuna Onisi mafutanga o ile Nisha mafutanga mawaya Wanisi mafutanga Le Sena oe Suya foe No le tala no Ya te oe Le moni e alo alo Baba o alo Le a e the winga Tantino atu o uvai vaina Le a wasilinga Onisi mafutanga tofia menu Shima futanga o ile una ayata Nishima futanga mawa ilai Onishima futanga ile Thank you very much for continuing joining us. This is our last fashion. Ole tato fashion moli moli lava lea, ole lanu mea mata, ma ele o manino tele atu le asa lanu mea mata because our background is green, so I on the side some of my love mai mo mai. Hi guys, we are back and we'll bring you another glamorous puletasi. This is a beautiful green puletasi. She looks like a queen now. The style is beautiful with the very big bell sleeves, and also it's out of shoulders because that's her favorite style. And also there's two pieces, and the top is very long in the back. It has like a little train. It looks almost like a dress, but it's two pieces. It's the top and the skirt. It's all on sequence, and it's a beautiful green, kind of like a green apple. And also we used to embellishment with the beautiful fascinator on two different kind of greens, and I think she looks amazing. And also the necklaces that she's wearing, everything is matching perfectly, so you can use it for any special occasions, to go to a big party or any big occasion. How you guys think about this look? This is gonna be the last look, and so we would like to hear your opinions. Crystal, how do you feel? I feel marvelous. I feel I'm startled. Like a queen. I'm startled because of your creativity. It really is amazing. Thank I'm you. serious.
ole ofu nei ole oisi lea toa inga pole tasi. Ese le ie totonu match ma le ofu le te le o fika na ia mai le copy na ia mai le fashion designer le Queen Elizabeth. Mata le Sarmy le Faafofoga'aga designs of Queen Elizabeth. So he said, I'm going to design you a design of one of Queen Elizabeth. Yep, Queen Elizabeth right here. Fashion of one of Queen Elizabeth's passion. Falongo mai Faapitoa mai tele a o tautina mata mai tai. O lo'ua nganga ia share to ya also the beauty of a woman. You are so beautiful. Create oile tua ese lava lo au lei. I lo le au lei. O isi papine ese ya Faapitoa lo au lei. A tango lai teu lo au lei. I ofu mana naia. So le ai tango fie ole material. I design oilea be suie oilea po lo sui po lo papa fine po wai lava te alu suie eu ofu. Ave designs maia. Ma ai le yo video. Ma ai le design. Nai kangola ia copy design ia. You know, yeah, ole pulo, baile copy. But I also Elizabeth, Queen Elizabeth, Princess Diana, dress like you're a princess of the family. What payatu ya also to atele ting na mothers o na ine America wa over ai. What te alato to alua, what ya alato to alua, talu waile fainga elo ya lato, pa ape wa faifa na ma now, ya le kitia ingala ko nga fainga elo ya lit low lava ya upu le fayato or upu o lo encourage o lo share le ya o waine ya lo to alua so solo ma sesi papine. Wale mea number 1 na wa sola ile sitama alo ma to alua leisi po leisi papine wa ai atu lele mai papine le ai alua tu sama alo o fai mai o lipstick le pale fai mai o linga pale fai mai o fo ilale lua o ai outfit o pai ponga po le lava le ai ngai te luo ai po le fale enga awe lo style o te fai yatu date o to le to tiro loto lua seisi papine. Why? He is satisfied with his beautiful wife. Eliaisa tina au leanga le lalo langi lao ta tonpa fai ile pa tuso le tua. A o tangata lava ia o le la tia ia lona to alua. O lona ia painga elo longa ia pa ye. Le kia ya mane kia ya kwa kia langa ya ba ya kwa so na kamalo mane sitine kwa kia lo our too late kange ya la ya le po ko kange ba ya ko pa ba ko ai nga we pa ile o on stress wa lo fa wa lo to rom ave wa lo fa who to blame you o oe tinale ete fainga elo ya te oe ete lazy. Take care of yourself. Ole mena all this costs me money. But olo loto, my heart goes out to my women. I'm sick and tired of women get dumped, get left out, get left behind, abandoned by their husbands because of the other woman. So o walu pola tonga tau ofwe kokongi ya o fai singoa le papa fingele o ofu o lo manao ya share to ya to the beauty of a woman. Keep it up.
Ba ai mai tangata ba langi ma tina fiti au le leia tua o tau Samoa, tina Samoa, New Zealand, Australia, Manua, Sabai, Upolu. E kumu ngene lalo langi I style whapenge a wale la tau ba ne kasine ka au le leia la tau. I pray that you, my sister, will maintain and keep up with your beauty. Satisfy that man. You know, the man is after beauty, not after money. After the beauty, because olo aulele e ma futa le aso atoa ma le po atoa I loto alua. Le aulele ma paie ya oe e ke ala ipo waharu la kolo me o wala koe kangi. But I'm here, God sent me here to bring salvation to you, to deliver beauty to you. Ale aiso tupe pai maya ma ua mase yatuo style. May God bless you all. Faapitoa, Faafofoga'aga. So far, so far. See you next Wednesday. Thank you guys for joining us. And I'll see you next Wednesday. Take care. God bless you. DirecTV Sports Central gives you access to every game.